Me, I don't know her. Me, I just meet her on social media. Urumva ubusinzi n'ukuntu wishyirishijemo kuba unampamagaye akanyuba ufite na namba yarambwiye ati jye sifite na namba ya eyo njyewe simuzi nzi kakana ke ubu rero urifashe urampamagara menye ko mfite namba yawe ndakureba nkakwibwira nzamanike gato nicaye se ryari nukunda amahoro umeze neza shameze neza mu gitanda kitabamo umugore ndahangaha nsigaye niroteraho nkaho gifite 16. Oh, that's good. Ibyo ngibyo nyine birerekana ko ugifite ubuzima bwiza. Kare ngo umugabo ngo umaze igihe kinini atakora ibi bintu ngo atarwara ngo niba ari ibiki ngo niba ari ikanira rukuru nsigaye numva hano hagati y'amaguru no kunda nanjye ntangiye kubabara ku buryo bujya on the side on the left gujya hejuru. Nukuri hagati y'amaguru no kunda hejuru. So, how can I help you? How can I help? Umva ufite offer ryari? Today. Iyi minsi nk'itatu ine. Yeah, 4 days. Maybe 5. Ufite offer ya 4 days? Umva ngiye kukohereza amafaranga ushyiremo gazi ufata imodoka biraza kugufata amasaha 3 kugira ngo ngereho. Okay. Ntubwire John. Ntubwire John uraburi kuri live abantu ntabwo baza kumenya ahantu ugenda ariko ko ukoze live y'amasaha 3 mani ukava uri wangeraho ukiri live abantu bamenye n'ibyari byo cyane n'ubu ngubu bigiye kumara amasaha 2 ndakureba nkakwibwiye ubwo wenyine ndakumva ubwo nta mushuko ufite. Bye. Eva waraye. What? Waraye. I don't even know. Uzi ukuntu umeze nkaho ufite sex partner, right? Mujya mubikora ariko umuniga akaba afite nk'umugabo umuniga akaba afite nk'umugore ku buryo iyo aranje itagenda none ukaba board ugahita ujya live nakababara ugahita ukamarira live n'ibiki byose. Uwo ntago yaba ari nge. Ntago yaba ari nge kuko umujinya nazagira nazabona umugore wawe joininze nkahita nkuvuga. Njyewe kandi uravuga uwo mudiga. Ntago jye wanyizera kuri urwo rwego. Basi mukureho umugore. Njyewe urugero impamvu ntashobora kuryamana n'umugabo wubatse urugo njye ndakunda cyane ugize ibyago nkagukunda rero muri rya sambana ryanjye nawe sha ntago byamara n'byumwe umugore wawe atarabibona. Ndakureba nkakwibwira kuko njye sinshobora kuba ngukunda ngo usinzire mu rundi rugo upfumbase undi mugore. None se ko hari agakobwa kaje kandi warambwiye ko nkunda. Kari hehe? Ariko nawe kuko nakubwiye ko ndi live reka kunshirishamo. Si? Nega. Uyashiri ibintu n'ibyo social media. I know. Ibintu bya social media. Ninde waje kukureba? Ugasho. Ntago ari ibintu byawe. Ntago ari njye ntago mfite umutima ukomeye kuri urwo rwego. Umva nukuri muri ino minsi ndimo ndagukunda cyane. Okay, I'm gonna call you later. So bye. Take care. Take care too. I love you. Love you too.
cyase ndumva zibwo twiga mwa bantu. Hello. Wishanda noneho hano harakonje biteye ubwoba. Amahamwe. Amahamwe. Umva. Man, iski boro bigo. Na mute. No, nabyo man nandi koza twomba. Ko bitakubereye. Nyoko, ni ibiki bitambere? Bikubereye. Nese uri gukora iki? Man, byananiye kubwira Neymar ngo ndagukunda. Umuhungu webana. Wowe uri gukora? Atetse wa. Utetse iki? Ibiryo by'abazungu. I'm taking my meds with me. Okay. That pink one's supposed to be cut in half. What? Hold on. Icyanda. Pink one? Yes, that one. Right, That one. It's Hello? supposed to be. You want me to do it? Yeah, we have to do it now. Okay, sure. The Where did you go? pharmacy don't cut them anymore. We have a cutter. Can you do it? Yeah. Hello? And then we already have half. Oh. Niko nibutse wa. Thank you. That's a good. Thank you, Rachel. Hello? Neymar. Umva. Uko byagenze wa? Nari ngiye ku ruhande gutora isabune, umva nari nguhamagara ikintu. Bikomeye. Gikomeye bya danje. Mboneye umugore. Nakuboneye umugore se ngeze nayiboneye iwanjye. Nawe ushaka umugore? Umva. I love you. Ki? Twaheze buri gihe. Urukunda ndi muri imbeho mwa. Imana ndagukunda mane uyu umwaka ugiye ngo uherukira mane njya ngukumbura byatanje. Wamwoye wa. Oya no. Aha ese wanyumvise mane umwaka uratangiye ndi kukubwira mane. Uradina. Mane ikige nagira kudinashwa niba ari kudinashwa. Neymar. Yo. Mwana w'umugogo. Ngende kukubwira ko ngukunda kandi na appreciating ubushuti dufitanye. Dase. By'ubusuti. None wari uzi ko se ngukunda kanyoko njyewe. Ibyo ntabwo bicuruza wa. Neymar ndagukunda mwana. Ese umweye ibiki none? Ese nsubiza agira vuba. Urashaka kungerageza wa? Neymar. Okay. Yeah, Neymar ndagukunda, okay? Urankenesha wa. Neymar. Ndagukunda man. Nkunda se mu bijyanye. Ndagukunda amabere ya nyoko.
aho ndamuko ndagakubye reka nivugane na Rugamba ese ubundi Kanimari ko kikagira ibintu birebire. Hello. Yes, sure, biteze. Ni byiza. Meze neza sheri wanjye umeze gute? fresh uhamagaye telefone nayifite. Uyu wiwe ntazi ibintu byabaye, ntazi ibintu bya TikTok. Rugamba mana sheri wanjye, I'm sorry. Uhamagaye telefone nayifite. Nari uri kukiza? Kureba match ndi muri sala. Yego se. Rugamba rero nibitamo gutura hino byandagukunda. Mbega ijwi wamwandikira ijwi rya musaza wawe. Mvuye gusenga mu kageri. Mvuye gusenga batanirebera kamasha. Naribi none se. Buzi cyo kuvuga. Uri mu bice wacyanga bikutavuga. Ndabona nyine ndi mu kazi ko nandi gushaka ko kurya. Nandi gushaka ko kurya. Eva. Karam. Kutavuga uri mu bice. Ntacyo nandi gushaka ko kurya none se. Ufite amazi yo kunywa? Uri kunywa iki? Ushaka ko nguhagakisa? Ugiye kundayaringa? Truth or dare? Ngaho ndayaringa. Nshaka kujya kuri supermarket ukagura kandi ka juice. Ngaho sesha. Nguhe kode? Ume kode? Mbese ugushaka miliyoni y'idolari nyishyire kuri konti? Mama we. Urahaze gahambirwa uje kusinyuzuriza. Njye nta kuntu nahaga ngo ngutekereze ubyiyumvemo. Ngaho sumbwira bizima nyine. Umva nkubwire. Nta kundi kuntu Rugamba namukuramo iryo jambo. Ngaho genda babagari kuri supermarket. wisifashe umwanzuro wo guhamagara mama we. Barandarivaringira se nsohoka. Ntujya usohoka? Sinjya nsohoka mu nzu. Ufite kondisiyo kugira ngo mu byo nadarenga nta n'agakebisi kari mu mase. Aga? Nguramo utariye? Ndangwa ntararya. Fata imodoka ugiye kurya kwa mama wawe Bugesera ugaruka. Abanza kurya mani, abanza kurya. Ushaka kurya iki se? Agakebisi bebe. Agakebisi mama we. Ndagutereta se reka burake. Ariko se wowe ntacyo ufatamo ntiwanashyira. Mwana muri gutuma mama ukuntu tuvugana Ruswara umugani ndi gusinzira mu ntebe sikari umugani ndi kureba umupira. ni indege kwibaraguza nintanga amafaranga. Ndi kugutera izo sebe. Gukina n'amarangamutima yanjye. Ariko mfitemo dukeya hano turi kunshimashima.
It's okay. Nimero yanjye urayifite igihe wivugishirije. mba nadushyizeho kare nkaza mvuga amagambo wanatubonye. Mara ubundi kiranazira kuvugisha umuntu ushonje cyangwa ufite inyota. Okay. ariko ntwarira umwanya wese twavugana hari akantu ndiho. Mani nabuze ukuntu umbwira Rugamba ngo ndagukunda. Shi cyangwa ndagukumbuye. Okay. Turi gukanda nawe. Gakanda amabere ya nyoko nka. Nagiye gusenga ngutekereza avuga mu karitasi ejo kandi ejo nagiye kuguhamagara nuko nese ngira abashyitsi. Abaje mu bandi baraje ngo turebane match ya Manchester. Ako ntitwanavuganye kuri groupe ra. Ya twaravuganye kuri groupe uravuga ngo ufite abashyitsi. Ntitwabwira ko mfite abashyitsi. Umunsi wabaye muremure kabisa. Oya. Ejo bose waje wabaye ibiri. Wabaye ibiri. Byumva kurabyumva. Ya birumvikana cyane. Kumvishije iki? Turazira. Ukeneye uyu munsi ukeneye niba ari Saturday ukisanga uri Sunday. uri manda ahubwo uri manda. Ukisanga uri Sunday kireba. Aya urasabwa ibisosi sosi. Ibintu by'ibisosi kabisa byinshi. Ako bayita ntanabibonye. Aya ntari bisheri wanjye. Ako mani ndagukumbuye bya danje. Miss you too man. Njya ngukumbura fo irungu rirarenze. Miss you too. Ukandekara nkaza nk'umugabo wawe. Andongoye ukandekara. Nzaza unterera ivi unkubita ikibizi. tugashaka nk'ahantu tujya batatuzi. Tugasezerana tugakora ubukwe. Mande kare. No bajya bavuga se ni gute mujya gusa mukamuri gukora ubukwe. Hari ukubahora abantu bakundana ariko batindana bagasa. Acha brag mama we. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Umu executive wajya kudusezeranya avuga ati ibintu agiye gukora ni amabara kabisa. Bavuga neza uwo motivu mva Rugamba n'umwana mwiza cyane. Naribi reka nzaze dushaka ariko nyine muri photoshoot ni ukujya undya utuntu tw'utunwa. Karya amabere ya nyoko kandi by'umufa gasa. Arashubara abazungu ngo utwo tuvideo mama katubona byutse. Nugutokesha kandi ndapfuye mwisi. Mama wanye nk'ayo mafoto nuko umusanga Inyamata ku bitaro. No, he's my brother. Nge nawe turakurikira. Niba ushaka ko mama yicwa n'umutuku. Oya, kugira ngo embassy byemere murasomana mutubize mukavagaho n'utuntu tw'uturimi.
hano ampamagariyemo nk'inshuro ebyiri. It's okay, bro. I love you. Love you too. Yes, we. Ndayikobokeye yewe ntimwumva arayinsubije muranshimishije disi useka neza ko ari no man ni bro koko yeah he's my brother reka muberemo abantu bamuzi izina baryandike muri comment musaza wanjye yitwa Rugamba abantu bamuzi izina baryandike Okay. Rugamba ni musaza wanjye si musaza wanjye. Muraza mbasha aransetsa mana yanjye. Hamagara nayikunze. Nise ntera screenshot no way. Muri beza ni live y'iki gitondo namaho ni musaza wanjye shu Aisa mbwira umushitsi uza kumureba mberetse nuko mwambwamwe mugira amagambo nakaberetse Oh yeah, dance. Oh brother wanje. Insumni man niba mutari inshuti n'abantu muvukana. Man mufite ikibazo n'ukuri kw'Imana. Niba mutari inshuti n'abantu muvukana mufite ikibazo. Numukazana dance. Akwasha mana sheri wanje ni nkisha debugoginyogiwe nkunduginyogiwe hamagara na Sirisi namuhamagaye nimero ye yanga guca hamagara Sirive Sirive mubwire ngo iki Sirive ntago muri beza show thank you memogere ikunze sinzi impamvu ndigo My little angel ni murumuna wanjye niko namwanditse My little angel hamagara best wawe w'umukobwa umubwire ko umukunda twumve my boyfriend yeah my boyfriend niko na savinzeho Rugamba mpamagare usenga imena Kwitegura. uratasanga Dutaha saa 10. Can I pick you up?
Oh yeah, wijyana imodoka please. Can I treat you like a princess? Tega uba y'amadolari 10 ndaza kugutora. I miss you. Muga ushaka guhura na Nanze kugira icyo mvuga kuko ntetse kuri kumwe n'abantu. No, I just want to pick you up. That's it. Muga. Say yes. Yes. I love you. Muga uri kunyirira kumuhemukira. Muga njyewe nshaka kugupikinga. Hari ikindi uve gusenga. Bro, ntabwo umuntu yaguha princess treatment. Mu mahoro. Muga turebane. Ngajize kuri video cha urakagorya indi muka. Uri hehe muga? Ndi mukazi reka ngushire kamera inyuma urebe. Sawa ngahubwo turaza guhura. Nase ko ngiye kubanza mu bazungu. Inushaka ubanze mu banyakenya cyangwa mu Ethiopia. Nicyo nari ngiye kukubaza kubera iki narihambuye biragize ndashaka kujya kuwa kabiri kugenda kugira ubushuka ibindi ariko urumva ko imisatsi yahise ikura. Uraberewe sana uratega igitambaro. Ubwo ni ugutega igitambaro sinzi niyo kiri karubandaho. Okay. Ndagupikinga saa 10. Kasi muga ufite ikihe kibazo? I'm serious nshaka ngutware out. Muga ufite ikibazo? Muga Iki niba wasinze niba byageze ndahita ndazi ariko urabona ese fata uba ugende urumva ugenda usenge nge saa 10 ndaba ndi hanze y'urusengero ngushire mu modoka yanjye ngutware. Hari ikindi kubera icyo abantu I love you. I love you too. Okay. Dore undi wari uri kumpamagarira mige mirankora. Hello. Yewe. Hello. Vipi zawe? Sirivi. Sawa. Wagiye hehe? Gusenga ni ku cyumweru. Suzi ko ku cyumweru njya gusenga ariko ndi gutaha. Ngo. Mani ndagukumbuye. I miss you too. Ariko ndimo ndataha ndi mu modoka. Nande? Nake. Why are you crying? Don't cry. I miss you. I miss you more, honey. Alright, call me when you get home. I love you. Okay. I love you too. Njye bintu nanabivuyemo ntabwo nongera gukira. Bye. No, mbivuyemo ntabwo nsubira. Cry more, really? Niyo mpamvu you keep your friends so emotional and lovely. Thank you. Man, njye sinzi kubana inshuti ya fake. Iyo unaniye ndagusiga inyuma nkikomereza ubuzima bwawe.
I really, really love my friends so bad. So bad. Não, babá. Allô? Alô? Oui. Biteze. Sawa. Umeze neza? Yameze neza wowe se? Umeze neza. Ndagukumbuye nge deja numva nanagukumbuye. Umva nanjye ndagukumbuye koko. Iyi ni ya nshuti yanjye naberekaga yitwa Patrick. Nese uri gukora iki? Umva hari twasuranye muri famiye. Oh, ndaguhamagaye. I just wanna say that I love you and I really appreciate our friendship. I love you too, baby. Alright, have a good one. Bye. Bye. Thanks. Oh. Nanjye ndagukunda shu. Ngo uzi ko nta muntu urira neza ntawe ubonye ese hari umuntu nibagiye guhamagara pero conmigo ikunze namuhamagara imana njye ngira iki mpamagara kandi urire miminde ko mamami Yo, baby. Hello? Mariro sister. Hi Sherry. Hello. Hi baby. Hi, how are you? I'm okay. Umeze neza. Hold on. Umeze neza? Umeze neza? Umeze uyu ari mu kazi kanara sharijeri yanjye mu modoka kandi ni ukuri ko imana ntabwo nambaye inkweto za snow
uri kugira iki mukunzi kwakira umuntu ukumuha ibyo ashaka bibiri it's okay baby call me later okay mu Burayi umukunzi wanjye ari mu kazi ndibaza nta muntu usigaye ngo muhamagare Who are you with? Kolumba wishimye. nobody no don't mention anybody don't do anything nta muntu n'umwe turi kumwe and Kugeza ubwoba. mamagaye Celine and azi ibintu byinshi kuri njye so meze neza sheri wanjye wowe se Good. I miss you Mission. Uri warutwebye. ndi mu kazi yeah Bonane yanjye. Utanyoherereje bonane yanjye. ni ukuri I got you don't worry about that Thank you. Not done. I just want to say that I love you so much and I really, really miss you. Don't make me cry, please. Please. I don't want to cry at this time. I'm serious. I love you. Please. I love you and I miss you. Why you are? Se umuntu nazagutera imitoma mu mahoro. Hey. Yewe. So, I love you. What you mean sawa? Cause nicyo utari kumbwira tati. Nothing. I love you Okay. I love you. so much. I love you too. I love you so much. Man, I miss you watching. I miss you too. There. I miss you. All right. Talk to you later. Hey, come here. Come back here. How about you? Nicyo utambwiye. Nacho, I swear to God. Oh, yeah, ntabwo uri wenyine. And Okay. No. Wijya gufomboza so reka nkwibwirire. okay. mbere yuko nshira mu mazi abira ndi live ndi guhamagara inshuti zanjye zose nkazibwira ko nzikunda just to get your reaction guys. Oh, I love you. I love you so much. Okay. Then what do you mean? I knew it. Hello everyone. Hi, I'm Celine. Bye. Okay, we love you so much. Oh my God, I love my friends. I promise you guys, ntabwo nongera kurisha. What the fuck? Duhamagariza abasore. Call Dumba, please. No. Hey, baby. Hi, sheri wanjye. Hi, Betis. Umeze neza? Ngo nimpamagare mu kazi. Umeze neza. Meze neza. Guys, uyu ni murumuna wanjye. Are you not driving? No, I'm not driving. No, uyu ni murumuna wanjye. Kuba utwaye akenshi
urugamba namurangije. Uyu ni murumuna wanjye unkurikira ubucura bw'iwacu. Oh, ntabwo nari nzi ko uri mu kazi anyway. Oya ntaribi ndi mu kazi ariko ubu nta bakiriya bafite ariko ninkubona ndahita nyishyira hasi nimbabona. Okay, nari twaza kuvugana uri free. Itese Ni fresh. uri mu rugo? No, ndi mu kazi. Okay, talk to you later, baby. Okay. Iku. Iseka kana kuko ongera uhamagare Rugamba wayi. Hamagara Mpinga shu. No, Kunzi ari mu kazi. Wayi mpamagara Mpinga. Mpinga ngwino. Why? Mpinga ntago nimero yiwe iriho. Mpinga ntago nimero yiwe iriho. Ngiye ibintu birangira mbiririyemo nta nubwo mbikunda. Call your sweetie. Call. Se muhungu ntago ari inshuti yanjye sheri wanjye. Ngaho ugerageza ngwino. Mpamagara. Buzundi hamagara. We muri kumwe mumamagare mu party wayi. Nyabitanga, Mpinga nzima. Mama Trump. Ngabire. Ngabire mwiza. Sheri wanje. Uyu ni umukobwa nahamagaye mwita Mama Cleva naberetse. Karameshu. Ni byiza umeze neza. Umeze neza. Ese ko wagira ngo wagiye nko mu matora cyangwa ahantu haje umuhanzi? Ngabi. Karameshu. Ndi kubyumva but it's okay. I just want to say I love you.